ана дар ҳамин моҳи рамазон суол додан ки хӯрдани тухм ё акарачка ё калбаса ё ролтон хоб ана оё ҳаминҳо мақсад дуруст аст ё нодуруст аст? албатта дурустанд. ҳар чизе ки агар ҳалол бошад ягон боке надорад. инҳоро хӯрданшон албатти ба албат ҷоиз ва дуруст аст. ана бисёре аз бародаро мақсад дар бораи ҳамин ролтон меган ё дар бораи калбасаҳо меган. аслан бародарои азиз, он чизе ки гӯем барои мо эътибор дорад ҳамон таркиботи ҳамонҳо ҳаст. дар таркиботшон, дар составшон агар ягон чизе аз ҳаром, аз шубҳа чизе набошад, вай мақсад иҷозат аст ки мо ӯро тановул кунем. шумо як мисол мақсад ҳамин бозори гӯштфурӯшӣ мерен, гӯштхарӣ мерен. дар ҳамон ҷо мақсад мардум дар пешаш гӯштҳои тайёр доранд. мо чӣ медонем ки ҳамин гӯштеро ки ҳамин инсон мефурӯшад ҳамин мақсад аз кадом бо кадом роҳ кушта шудааст? ё ҳамин гӯшти мақсад ҳалол аст, ҳаром аст? мо намедонем. мо ҳамон вақт барои мо эътибор аст ки ҳамон гӯштфурӯш мегӯяд ки мақсад ман мусалмонам ё мегӯяд ҳамин гӯште ки ҳаст албатта ҳалол аст. сухани ҳамон барои мо эътибор аст. аз ин лиҳоз хӯрдани инҳо ҳам агар он чизеро ки пештар гуфтам аз заминҳо агар холӣ бошад ҳеҷ боки надорад. баъзе аз хоҳарҳо аз мо суол карданд ки ҳамин як моҳи муборака имкон дорад ки мо баъзе таблеткаҳо ҳаст ки вая истеъмол мекунем дар ҳамин як моҳи муборак ҳамон бемории занонада яъне ҳайз меган дар ҳамон беморӣ мо мубтало намешем ва ҳамин як моҳи муборака мақсад ба пуррагӣ рӯза мегирем. бале хоҳарои азиз, ина соҳибои китоб донишмандҳо иҷозат медиҳанд ба шарте ки агар бар саломатии шумо зиён наёрад. агар дар саломатӣ зиён надошта бошад ки шумо ира худтон медонед, ин ҳолатда истифода бурдани аз ҳамон таблеткаҳо барои манъи ҳамон гӯем ки нашудани ҳамон бемории занона иншоалло ҳеҷ боке надорад. баъзеҳо савол карданд ки аку инҷа саволҳо зиёд буданд, хоҳаро бародаро саволҳои такрориам ҳастанд. аз ин лиҳоз баъзеҳо гуфтанд ки агар дар ин моҳи муборак моҳо обозӣ кунем. обозӣ фарқ надорад, хоҳ дар дохили хона бошад, хоҳ дар ҳамомҳо бошад, хоҳ дар ҳавзҳо бошад, хоҳ дар дарёҳо бошад. ҳама ҷо барои одами рӯзадор албатта мақсад иҷозат аст. фақат эҳтиёт кунем ки аз роҳҳои мақсад таҳон, аз роҳҳои бинӣ мақсад ё аз роҳҳои гӯш, яъне об ба ҳалқи шумо дохил нашавад. ва ило агар ин эҳтиёта шумо карда тонед, ҳеҷ боке надорад обозӣ кардани шумо. дигар нафарҳои савол карданд ки дар моҳи рамазон моҳо мақсад беморем ва агар мақсад укол истифода барем иҷозат ҳаст ё на? аслан бародарони азиз ва хоҳарои меҳрубон, ҳар касе беморие дорад ки ба сабаби рӯза гирифтан агар бемориш авҷ бигирад, шариат ислом иҷозат доданд ки ин одам ҳаққи рӯзаро хӯрдан дорад. вақте ки худои меҳрубон агар бемориро аз ӯ гирифт, танаш ки сиҳат шуд, баъд ҳамин рӯзаҳоеро ки дар ҳолати беморӣ хӯрда буд, ҳаминҳоро қазо мегирад. зин лиҳоз шумо мақсад дар ҷони худтон ҷабр накунед. бисёр аз навъҳои бемориҳое ки чӣ бемориҳои қанданд, чӣ бемориҳои мақсад меъдаанд, чӣ бемориҳои рӯда ҳастанд ки инҳо мақсад гирифтан барои инҳо бисёр мушкилот эҷод мекунад. зин лиҳоз барои шумо шариат ин ҳуқуқу ин иҷозата додааст. фақат шумоҳо мақсад ина риоя кунед. вале баъзе бемориҳое ҳаст ки мақсад на чандон дар ӯ мушкилот эҷод мекунад. инҳо агар бигиранд иҷозат аст. ва истифодаи укол, хоҳару бародарои азиз, иҷозат аст. ин укол хоҳ дар мушак бошад, хоҳ дар пӯст бошад, хоҳ дар гӯшт бошад, ҳатто дар ҳамин вена ҳам ки бошад, фақат эҳтиёт аз ҳамон уколҳое ки қувватдиҳандаанд. мақсад дар организми одам вақте қувват мебахшад, мисли ҳамин глюкозаворӣ, аз ҳаминаш эҳтиёт кунед. дигар ҳар уколе ки шумо мисол мегзаронед, хоҳ барои табобати дандонотон бошад,
خو برای تب مثال پس کردن تب باشد یا برای مثال پایان بردن فشار خون باشد، هر اوکالهایی که باشد فقط قوت دهنده نباشند هیچی باقی ندارد. اجازت است که شما از اینها مقصد استفاده برید. خب نفری گفتن که اگر من سهوا روزه رو میخورم، از یادش میبراید و خو میخورد، خو مینوشد، خو حتی بازنش هم خوابگی میکند، بعدا میفهمد که وای روزه دار است. این حالت در روزه شما باقی است. شما دوام روزه هم روزه بدارید، یعنی روزه شما از این حالت شکستگی نیست، زیرا که اینها قصدا نشدن، همه اینها سهوا یا به فراموشی شدگی‌اند. یا در حالتی که برادرها سوال کردند که مقصد ما سحر خورک میکنیم و بعد سحر خورک خواب میکنیم، همین حالت دا یا در بین روز ما احتلامی میشیم که مردم ما میگن انا شیطان مقصد فندش کرد گفتگی، با این اصطلاح بیشتر مردم استفاده میکنن. وقتی خیستین این حالت هم که باشد برادرها و خواهرای عزیز، روزه شما باقی هست، شما رفته غسل جنابت تو نکنین، این بر روزه شما یگان زیانی ندارد. در ماه رمضان سوال کردن که اگر حجامت کنیم، حجامت به همه علاقه معروف و مشهور است. خب و همچنان خونسپاری هست که امروز در مثال جمهوری ما هم یا در کجایی که شما قرار داشته باشین، برادرها مثال 300 گرم و 400 گرم خون میسپارند تا که اون خون با برای یگان برادرای دیگر یا خواهرای دیگر یک یارده شود. حجامت و خونسپاری بر روزه شما زیان ندارد. در رمضان پیامبر نازنین ما هم حجامه میکردن، برای من یگان باقی ندارد. دیگر سوال کردن گفتن که اگر ما در حالت روزدار بودیم و یکی به بیماری زنانه مبتلا شدیم، مقصد نصف روز روزدار بود، یکی از نصف روز او طرف مثال به همو بیماری زنانش مبتلا شد، آیا همین میتوند که روزه را دوام دهد؟ نه، اینها نمیتونند. وقتی در حالت حیض یا در حالت نفاس اگر کسی روزه هم که گیرد، روزش حساب نمیخورد. شما که صحت شدین، نمازها تا نزد الله مهربان بخشیده شده است. اگر 3 روز، کمترین بیماری زنانه 3 روز است، اکثرش 10 روز است. از 10 روز زیاد اگر یکی خون آمد، او را در شریعت استحاضه میگن. دیگر در او حالت او عذری هست یا بیماری هست که در داخل شما است، شما در او صورت روزه داشته میتونید. ولی در این دوام از 3 تا 10 روزه شما روزه نگیرین که هم گناهگار میشین، هم روزه هاتون حساب نمیخورد. ولی بعد صحت شدن شما این روزه ها را در غیر ماه رمضان قضا میدارین، ولی نمازهاتون از گردنتون ساکت است. سوال دیگری که آمدن گفتن در چشم دارو چکاندن، در چشم دارو چکاندن برادرها و خواهرای عزیز روزه را نمیشکنند. ایرا مقصد هم مانندی سرمه گفتن. اگر هر کسی که در این ماه مبارک سرمه میکند، ولی سرمه اصلا سنت پیامبرمان است، پیامبرمان هم در چشماش سرمه میکردن و خواهرای ما برادرای ما وقتی که سرمه میکنند، یعنی اون سرمه را که زنها در چشماشون میمونند که از ظاهر از بیرون هم نمایان است، این طریق برای مردها نیست. سرمه که مردها میکنن از داخلی مقصد اون پلکای چشم سرمه میکنن، اون برای همون حتی پلک چشم هم و مقصد دوایی هم هست. از این لحاظ یعنی انا هر کسی که دارو میچکاند میگد مثل همون است. حتی اگر همون سرمایی که ما در درون چشم میمالیمش، حتی دهن مونه اگر رنگش به دهن مونم که بیاید، وای روزه ما را نمیشکنند. انا همین چشمم به مثال همین است. گوشم برادرای از نظر علم آناتومیا امروز اثبات شدگی است که اگر همین پرده گوش کفیدگی نباشد، همون دارویی که در گوش میچکانند وای هم روزه را نمیشکنند. لیکن پرده اگر شکافته باشد، شکاف شدگی باشد، همونجا دارو به حلق رفتن امکان دارد. لیکن همین جمع دیدن در کار، اگر به شرطی که همون دارو مقداری باشد که دیگر به معده را نرود، همونش هم برادرای عزیز روزه را نمیشکند. آیا گفتن بسیاری در همین رمضان مردم دلشوراب میشود، قی میگیم، یعنی وقتی دلش میشورد میگرداند. اگر همینجا از پیش خود گردانید، یعنی آنقدر پرتافت که دهنش پر شد یا از او دا بیشتر پرتافت، از مثال خودش مجبور نکرده باشد،
روزش نمیشکند، لیکن خودش مجبور کرده و خوردگیش اگر پس بگرداند اینجا روزش میشکند. مقصد در یک روز روزه میگیرد. قضا مقصد بعد رمضان در یک روزش الکی میشکند. خب اینجا سوال شده است که فرضیت روزه را، یعنی کی بر مردم مسلمان همین روزه فرض گردید. فرضیت روزه از سال دوم هجرت بود. دوم سالی که پیامبرمون مدینه آمدن، یعنی بعد 17 یا 18 مو میگن، انا این روزه بر جمعی مسلمان ها فرض شد. اولین روزه را که مسلمان ها گرفتن برادران عزیز و گرامی، این با 26 ماه فوریه 624 میلادی که روز یکشنبه موافق میاد به همین راست آمدگی بود که انا پیامبرمون تا آخری عمرش 9 بار روزه گرفتن. یعنی همین بعد 9 بار روزه گرفتن حضرت دیگر عمرشون به 63 رسید و از دنیا گذشتن. همین 9 سال روزه داشتنش 5 سال همین 29 روزی گرفتگی است و 4 سال همین را 30 روزی گرفتگی است.